independence ke hang huta lake independence ke hang dun bang lapen Assam Tribal League kuta kapin chong bang tribal atum phan an pa bache paching room petra ke japon bang lapen ke North East Tribal Union kolong ta alang li dudun lo lapen tribal atum phan Keraya kam claim nanji pura alang litum ka demand ato bang lasi independence long lok pen alang lipan cabinet minister ka pinchong lo la Gopinath Bordolo ebut seta alang li kopini pen ajok alang li nin dok dun oe der amat resign dia amat si keso chelang dam jui la keso chelang dam mang talata minister penle keso chelang lote government tum poisa khoros nang mareji lasi minister kamben chi obbup si keso chelang tu ange anpar ke government pen poisa khoros kamel puya la sonba lasi alangli men pensi la award ne lipan ang pilo ipitang ke Turon Gogoi chief minister phanda pilo Napen Himanta Biswa Sharma Asarpi Aphanta Mrinalini Devi Phanda Pilo Lurin Jyoti Gogoi Phanda Pilo Napen Anjali Daimari Phanda Pilo Anuapre Prek Phanda Piolo Napen Lurin Gogoi Phanda Pilo Napen Pininge Neli Phansena Pil Neli Tala Tribe Atuam Phan Claim Dun O Puchini Si Napen Laso Function Long Neli Ta Prang Menta Dodun Bom Titilo Lasi ni pan la award na pi tribal to pan kam ke claim po dahil alam to Biswa Sharma chief minister ake hai alang li sarpi si neli pan la na pi ho na etu Bhimbor Deori to asile Mukti Jujaru asile aru ট্ৰাইবেলৰ কাৰণে খুব কাম কৰিছিল ট্ৰাইবেল ইউনিয়ন আৰু ট্ৰাইবেল সকলৰ প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে খুব যুঁজিছিল আৰু ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডিমাণ্ড কৰা সময়ত তেওঁ আছিলে আৰু আমি ইণ্ডিপেণ্ডেন্স পোৱাৰ পাছত তেওঁ কেবিনেট মিনিষ্টাৰো আছিলে কিন্তু তেওঁ অসুখ হৈ গ'ল অসুখ হৈছে তেতিয়া চিকিৎসা কৰিবলৈ Minister hisabe chikitsa korile sarkare bohon koribo laibo ei karone teo minister postor pora resign kori he chikitsa to loisil jate government e khoros koribo logia nohoy etu boli aru heitu kamot moyu eitu organization or moyu involved asilu bahut bosoror pora aru eibar moyu tribal hokolor karne kam kora boli jani ei organization to Deori People's Justice Forum e muk award to dise aru award muk hand over korisil Mrinalini Devi amar chief minister or make mae amak muk hand over Mrinalini Devi Himanta Biswa Sharma mother muk award to dise cukup dong dan nang besar Boleh cara bang? Oh, tapi udah bang, terus sama lagi. Oh, betul. Oh, lagi bingung loh. Pasti. Sedang bingung loh. Ahora que ves pensar.
Import duty. Import duty. Gimana saya kamu sabe? So ano ke kasi pon kan ini itu pasal kan. Dasar apa? Masa kayak mana lagi ya? Bayang jadi Dalang mahal, dalang, haraka, dalang mahal,